Adi terengenah dilontari cai mati subeteke. Sinah cai mati tabrak truk. Apa cai salah jalur, apa tereke salah nabrak. Adi orang tabrak truk manilan. Kadine raju pitare kula. Ni taksu tagihan maurut. Sing nawang menusa, sing nawang pitare. Ya makang lungan citakan. Sing ngadilen tulah, aku tulah. Ngabu bungut dari taksu merunyuh. Taksu parakan betare. Mimih, subuh memanggil parakan betare malen. Ini rauh dicatus pada suara gue. Siapa nama dep? Buset, wanio tuh mangkil marang. Nyena dan caine bojong. Apa cai alih? Sing nawang genah pingit. Melipatan cai melipatan. Yakin kengken sakin caine lakar ngedengang kebisan sing tadi. Alih selamati pang makelu hidup. Pegang sarin melipatan. Benu ide batare lacur cai. Woi. Konen tak konen betarane pusing ladi. Ini supar-supar betarane bener betiang mepinunas bang menang metajen sing tenang. Pasang tabe padare. Soang anu manang ulati Kang Rajo Pitaro. Soang wiro Abimanyu ni lampano. Ang Kang Pitaro. Itiang matur ing Pitaro mah pitaken. Ring dijo menawi Ratu Pitaro melingih. Sang Rajo Pitaran penawane sane meparab Sang Bimanyu. Ini syarat cucun titiang mang pulih. Nyumah anak lingsir. Ledang atuh Batara ngeni kayang ledang. Odok. Buset mau libur. Bojok merekak, cai bojok merekak. Ane pingit tak konang cai. Yan tanang malui payah yen singyak melipatan cai kemerece pada mati cai. Yat naen atuh Batara. Menawi niki bojok kena narkoba niki. Ambil senjata atuh Batara. Mati cai mati. Ambil senjata atuh Batara. Apa nabi? Takut tiang lawan. Wani apa? Tiang di merecep adeng ngawai mejaguran ngajak dewa. Dewa nyoman, dewa mati. Bawi kang tan mata kot. Saman karo tekeng
Geleng Batara mawe klaras. Sigrat. Mani cuman senjata musuhampi yo. Senjata misi seterum not. Adimu jok batanani masih jok kanyang. Arau mak do senjata. Iwa sangan mah dihatain. Batara Indra Dewa sangan noman sigara dewa malui Batara Indra mah gelem remek punakan tu ceneng sangan noman yen jani ceneng sing kayun mewali kemerecek pada kadung subuh kelas senjataan bapane dadi tepung bangken ceningi dadi tepung wih keras darane keras yen kelas senjatane muni dewa dadi tepung sampun takut nah darane dot ngai godo dong sing repot nepung Apa Gupin? Ban motor klesnot. Senjata ide Batara Wisnu untuk cakra lembur jagat. Aduh cakra leak barak. Ingat masih kan pelajaran kaki ini. Pelajaran kaki ini maluan dari balian Sidi Mandi. Tamyone ane rauh awai pitu kutus. Kalaino mati atas paicane kole kesakitan. Sing dadi singiring
Begitu. Nah penengan janine mari sun metlatlah kayang kelebek madep. Kedas, kedas. Sekanti sun metlatlah makajang bu. Nyamu berdayane teke cari ibi tu aja ke 6 nunas mulai. Selamat. Mari ubadin atas ada bangke 5. Sangat si. Umut. Ada dong. Jangan jangan. Sakit ya dia kena sing. Aduh, bapakmu. Ampun. Hati saya mahotamu di wesangan teman. Bapak mengharap ngawarah akan buyak telampah. Awan ya meluk. Celing sangan teman. Bapak kasor wit sangkaning kasakten ceningi. Yani bapak matujuin genah margin yamulokane. Genah sang raja pitaran penawani anak dia meluke nu melingih. Sigera anu lampah awan ireng. Ni ada pemargi ngelaut kawangang memeteng. Tangun petengi ada latas lawangan wesi. Di punyan di samping jalanan besi ini ada punyan kayu curiga, kayu mebuah taji. Nyanang cening yatnain. Asampunika pangandikan ida Batara Wisnu. Namanya tuh dari kayu curiga bek yang dimana ada kayu buah durenan tiang ulung-ulungannya. Sigara mabuk. Sedang bemengkelur ini yo. Yang selaik dimancang bekas. Ijo nongos dadari ini. Anak tumeni canggih dadi dadari. Kang tene ngenot dadari yo, aja kangon joget. Demen cai mejog, weh janin jog ini kebut kadi di Bali. Di mereka pada kebut jog ini. Ngokin nencang aukang. Ada. Percis ada jogi ini silang jana ala sangkar nih. Ale jangan menikin penyangkar. Bawa keluar dari joget. Adong tiang maru. Bisa ngigal loh. Dong ani kengken tage. Deden. Ajak ngamalang joget. Edatane apa nuntun sarang sinamian tiang aturang joget goyang ebor apang demen anak ing pon bas bali sangkan di kanpon yang ada dagang telepon kerimu awak yok tumpluke pon bas bali sangkan di kanpon Papa, andi kantor sekelapune campur bas delokan. Wih, tangan telepon sung lakai. Dong deng dong dong. Dong derare.
Jepang adu Yesus kasa Jepang adu Yesus Assalamualaikum. Jawab. Mari joget sesaja. Jawab. Joget saja. Bapak nih joget kangen bapak. Sedahan joget ngelalungin bersuang. Dong, sing wedan ngati kekini joget ya. Ijo kende mengarana nguk lakar nama joget lakar yo. Sekat ada jogi di angkuk ini kayang cucu nawak sing ningwang betul. Tinggal ini jogi di anak ngibing angkuk ini cucu kolana kecuma datang nih angkuk ini. Dasarnya bu cucu cai ini berdidong raja bidara numides lateng iu numides kekayaan. Jalan tukang ya nih mari gini lakar ngiring sangat teman saya mau. Lampah kiri kang ya muluk kuat kado ya muluk tang suratmu jogor mandi hari coran di bulu dawa apa yang bulu dawa sigera